leitung mun tom tamaom zomi nulapa ulanao akwa mapel dammo tin ZNTV Kaalsim thuthak Taangkona live program pan ongwa keking kailia ming moi hing tuni tang kha August somrakhat tuni la somnilali ni pini ni ta kong tang ko ding abe sa ka khat sung thupyang thulu somlanga khel hi Zogam Development Fund Committee Kiput Abesa July Ninga Lenigo Kunsung US Gam Dosa Kopia Kibol Zomi Kompi USA Tonila Somnila Li US Gambo Paom Zomi Makaite Kimu Kopna Panin Zogam Kepbit Zona Ding Le Kanto Nading in Akisam Sum Lapaite Akai Kom Ding in Zera USA Kibol Na Noya Zomi Development Fund Committee ZDF Lungkim Hwai Takin Kiput Ketahi Hi committee min to US Gamsung Panin US dollar million som Bel ma nga zo na ding Han jamin ta kisan ding hi ZDF committee Makai Teng Ahile Reverend Dr. Khalsim Khai Consultant Bu Daniel Vung Lian Mang Tang Bua Consultant Bu Pao Lian Tuang Ex Officio Bu Dr. Hausitin Swante Ex Officio Committee Members Teng Khatna Bu Tin Sian Mang Hat Lang Chairman Nina Bu En Khat Thang Vice Chairman and Spokesperson Tumna Bu En Kant Khai Secretary Lina Bu Twal Som Lian Finance Secretary 1 Ngana B Dim Kim Finance Secretary 2 Gukna Bu Nang Pian Kup Hat Lang Auditor 1 Sagina Bu Thomas Tang Lian Piang Auditor 2 Getna Bu Hao Kan Mung Member Kwana Bu Tin Swan Mang Member Somna Bu Romanus Tangpi Somakatna B Nian Kan Lun Member Somlani na B Hao Do Tin Ti Tengin Nasitakin Mapanna Ong Nei Ding Uhi US Gamsunga Zomi Te ZDF To Long Kadin Alwang Kom Dingin ZNTV Panin Muan Na Lian Pito Kong Zonu Hi Kiten Zo Kum Somli Langa Tin Lungdam Ko Na Poi Kam Leitung Bob FGA founder Le Tuipigal Kai Zomi Te Sunga Mega Church Anema Sapen Reverend Dr. Dam Swan Mung Sia Mung Tong Le Reverend Vung Zanyang Tenupa Kiten Zo Kum Som Li Langa Tin Lungdam Ko Na Poi Pi Abesa August Nili Tuni Le Som Nilali Ni In Tosa Kopi Sunga FGAIM Biakin A Tupi Le Noptitakin Bolu Hi Hipoya wap dingin kolgam Aussie le US gam state tuam tuampan kipai koma mipi tulni val anlim ma to wagna ne wa sumbei teng polpi in sikhi hi hunsunga mun tuam panin lungdam pi tugen na lasak na nasatakin kine in lungkim hwai takin lungdam ko na hun kizang hi ibyak pasianin siapi pa le siapi nu tiram khanso na chupa ong pyak sakhen la kum tampi lungdam ko na hun azang to Hazel dingin ong siam sakta hen North America Zomi UPCI kipol na to akhat veina revival kompi nuam takin kizo khatna United Pentecostal Church International Luku Nwaya Zomi UPCI to kizom local gyat state gok Makai na to akhat veina revival kompi le general meeting summit twa komin August nini pan nili tuni le somni lali sungin nuam takin Nashville kopi sunga ahi Zomi Pentecostal Church in tek na to khalam le taksalama nuam kisama ma hi ni na Hipoi pi sunga chief guest speaker Reverend Dr. Tin Zilian in Upna Laigil Te Hong Hil Tian Zia in Talking ama ben United Pentecostal Church of Myanmar
Tulian lai takin General Secretary Asep lai tak ahihi. North America le Canada Golgam UPC te adingin Myanmar Coordinator Reverend Kam Khan Kap in Zomi pi te adingin Tuman Pa Tampi Hong Hill in Makai tak te na le Siampi sep na Hong ne sak te Hi term sunga makai pi asem ding President tak ahi Reverend Dr. Swan Zakup Secretary Pastor Joseph Dal Swan Tang Debana EC Board Members Somlagok Pahi Local Polpi Min Update Form ZPC to Apostolic UPCI Tulnila Somnila Khat January Kapan Tulnila Somnila Li August Nili Nidong Akizang UPCI Luku Nwaya Local Khat Ahi Zomi Pentecostal Church Ben Tulnila Somnila Li August Nili Sunday Naitumle Alang PM Huna Kipan Apostolic United Pentecostal Church International Atom Sapna Apostolic UPCI Kitsitading Hi Zi Local Senior Pastor Reverend Michael Lian in Pasian Le Amisyang Tote Maya Abna Tupitakin Tupa Piakna Ane Kityangin Myanmar Coordinator Reverend Kam Khan Kap in Tunget Nato Kipsak na Ne Sakte Hi Min update na bek hi in EIN number campel akibang ahi ti in akat vena Zomi UPCI revival kompi boy hong si mipi zasagi te maya hitale leitung bup zak dingin Taangkona kinehi hi polpi ahi Apostolic UPCI Ben Sunday naikat lalang PM hunsem Bible study kipanin 9 PM huna praise and worship live kikaden hi Tulian laitakin 120 Fain Street Nashville Tennessee 37210 kikop na biak in kinea Senior Pastor Reverend Lian Le Full-time Minister Mi Lee Polpi members Mi Zatum Le Somgok in Som Guklanga Bang Kipahi Nashville Hong Pai Camp Biak Piang Na Hong Ki Helding in It Nato Kahong Zono Hi Ti in Pa Tang No Worship Music Vocals Media Director Apostolic UPCI Polpi Nashville Tennessee in ZNTV Tunga to Hong Puak Hi Akat Vena Zomi Pasian na Semte Pa Toina Kipya US Gum Tosa Kopi Bolpo Zomi Future Generation Club Vai Hom Nato US Gum Sunga Teng Zomi Te Sunga Kum Som Gok Tungsia Pasian na Semte Pa Toina Hun Abesa August Nikwa Ni Tunila Som Nilinin Tosa Kopia FGAIM Biak in Biak Tupi Takin Kinehi Hi pa toy piak na huna US Gamsung State Tuam Pan Polpi Deidan Omloin Pasian na Sem Kum Somgok Ating Kin Pe ma pa toy na piao ahi manin Hitsibanga Tuhoy Ong Vai Hom Pu Laizom Kampule Asepi Kempe Zatak Nadian Pi Ipiahi Zogam Lapu Tualkia Zogam Terim District Pimpi Komi Yanggong Yuzana Ateng Zomi Te Sunga Lapwa Le Lasasyam Sia Tang Sian Khai Zogam Lapu BA Philosophy Now Lakbe in Abesa August Get Tunila Somni Lali Nitak Lamin Yanggong Kopi Pan Hong Nasiata Ahi Manin ZNTV Panin Dapi Nalian Pi Ipulaki Sia TS Khai Zogam Lapu in Abesa Kum Tampi Lai Akipan Zun Kum Diabetes Le Kal Kidney Nat Nato Golgam Zato Tupi Tuam Toma Kibol Kidonin Oma Nop Tuam Na Le Dam Na Honga Toto Hi Golgam Boy Na Hangin Abesa Kani Katum Lai Akipan Thailand Galtai Kom Le Zato Kibol Dingin A Inkwan Pi Te in Pai Pi Hi Thailand Zato Kibol Bol Kim Lai Takarin Ong Gimvat Ahi Manin August Nisagi Tunila Somni Leninin Golgam Yanggong Ong Zwanin Nigyat Nin Ong Nusiahi TS Khai Zogam Lapu Nusiat Azi Nulun
wang pite unaw akipan melte tanaw kempel ibyak pasyanin henep na buting ongwat sak ta hen. ZCD Party in register nga lo. Abay sa tul nila som nila tumkumin Union Election Commission UEC lampanin kolgam sunga party kempel in register bol kik ding ti tu to kizui in. Me kwang dui pa ding ti na ahi lo hangin gam sung boy na vaite sa boy tunga again te ding in party kisam ahi manin ZCD Party in zong akisam tu le la teng vanin party register ki bol kik hi. Abay sa August ni nga tu nila som nila liniin UEC lampanin ZCD Party register ngit napen kisang lo ahi na gambup lai home Myanmar alin panin to swap bolu hi. Hito kisay ZCD Party President Bu Gin Kam Lian in again na tuwa to Zomi Party ni ve ong piet sak na u hitahi. Pataw luat ding hello hi. Zomi i lai sia Zomi Party ding hi. Lampi tuam to nga te na ding ki han chiam to lai ding hi ji in gen hi. Hitu piang hangin CNF le Zomi langpang pol khatte in SAC le ZCD ZRA te kipol ti amin siat sa kupen tuman hello zuaw tu SAC to kipol pe ma lo ahi na tuman kilat ken na tetti khat song hipa hi. Kuki thau thoi te amau ki kap mili si. India gam Manipur State Tengnopal District sunga UKLF United Kuki Liberation Front le KZVV Kuki Zo Village Volunteers te kikap twa ua KZVV te mi tumsi in UKLF te khatsi Kuki te kisyan na according in Manipur Security Force te kasol hi in CM Barin Singh in Parliament again hi. UKLF te pen SA demand atang tun lo na dingin may te kudsat te ahi hi. UKLF makai pi SS haukip ten na in Kuki Zo Village Volunteers ten hal sakuhi. Alang ni tuakun mo lo ahi na u press release to swap ball tuakuhi. ZCCA le We Love Zomi Melbourne in galtai te huna pekya. Australia gamsung Zomi biak na kipol na lian pen ZCCA le zogam zun pol We Love Zomi Melbourne te in timo dong tuak galtai te ading huna pekya ti tu kizahi. Hi huna te kalimyo kopi bolpo ZBCM Zumpi Relief Committee tungton in kakua tuapanin akisam bangin hom kya kiek dingu hi. We Love Zomi Melbourne panin antang ip som nga le ZCCA kipol na panin sumtang teng za le teng som nga le tengguk piaket na abesa August ni ngani tulnila som nila linin ZBCM Kalimyo Relief Committee tunga tsupi takin kine ti tu kizahi. Leitung chutang tuam tupuak bu kompao. Ukraine and Russia gam bulu kik. Russia gal kaptein Ukraine gam Donetsk, Luhansk le Kharkiv te bulu in aboy ma lai takin up mo lo lampanin Ukraine gal kaptein Russia gam nitum na lama Kursk region bulu hi kwam teng uktip paruhi. Russia gal kaptein Kursk region panin Ukraine gal kaptein not gig soma le not zoloin atuk lut sem ding dalin boy ma uhi. Ukraine gal kaptein tank literally le galvan tuam to lut u ahi manin Russia gal kaptein nok hak sama uhi. Ukraine and Russia gam amat sakna sunga kwa somni kim oma tai zalila somtum square kilometers kim pading hi ti uhi. Russia gal kaptein Ukraine gam Kharkiv amat saksangin lian July hi ti uhi. Hilai muna
Kursk nuclear power plant zong oma Vektam lowin Russia te in Western gam te oil apiakyat na mun pi zong chiu hi Israel te adal ding in US in gal van leng puakta Iran le akai zatam kamol gam polkat in Israel do wan ding ti take na ahi manin Israel te in ahum bit ding in US in gal van leng F-22 Bel Polteng August niget tulnila somnila linin kipaisak tahi tin Pentagon spokesperson Sabrina Singh in gen kya hi Singh gen na US galvan leng te pen gal vado pa pang ding ti na hi pa sam loin gal lo na ding in akipaisak hizo hi tin gen kya hi Brazil van leng kya mi som kok valsi Brazil gam Parana State Cascavel Kopia Pan Girl Hus Kopi Lam Zwana Lang Mi Som Gok Lakat Apua Van Lang Kat August Nikwas Tunila Somnila Linien Sao Paulo State Sunga Kia in Asunga Tuang Mi Som Gok Lakat Avekun Sikin Ti in Tunete in Genuhi Taylor Swift concert ki cancel Austria gam Vienna Kopia Thursday niya kibolding Taylor Swift a concert ben IS Migalote in bomb waksak ding ti tuging ahi manin gidin call sak pot ahi na to kisayin mini apwak kam te van bol kat to August ni kwa tulnila somnila lini in kiman a kat ben kiman kalnai lo ki entik lai hi ti in Austria Interior Minister in gen kya hi Hi bom waksak ding a mo mi tum te pen Austria gam aswak Turkey minam te ti in kite hi Tutung Taylor Swift concert ki cancel lo hile mi pi to som kwale to nga bang in ticket lekin ti in organizer ten genu hi Palestinian te som kovalsi Gaza ko pi sunga mitimo mi pite kikep na sang in pi khatpan Hamas migilote in munla in Israel do ahi manin August ni kwani tulnila somnila linin IDF te in bomb kiat a sang in pi zan tipin misilwang som koval kitom hi ti in Gaza tunate in gen kyaw hi Hi sang in bomb na to kisay in Israel ten ka bomb mau hi ti in kipsak na genu hi US in Ukraine te hu na ding million zalasom nila nga puak US in Ukraine te hu na ding million zalasom nila nga man van ki khak ta a to sunga thau vui thau tang galvan tuam le moto chi te ki hel hi ti in August ni kwani tulnila somnila linin tangko kya u hi tutunga hu na ahi le asom be na hita hi chin gen be u hi leitung kimol na thuthak te thupwak pu en lian pau tulnila somnila li Summer Olympic Paris France August somlakat tulnila somnila li ni chianga kizo siangding Summer Olympic August ni kwa tulnila somnila li ni chianga result polkatte pasal tuk peng tumna kitu August ni gya tulnila somnila linin Morocco le Egypt te nasitakin kisuyo a Morocco in guk bem to zoin tumna nga hi Abesa August ni kwa tulnila somnila lini in Spain le France te nasitakin kisuyo a Spain in nga tum to zoin tulnila somnila li Summer Olympic Paris France pan pasal tukpeng siampen akat na nga tao hi tulay tak Olympics kimol na a leitung gam tuam gam zanila guk kihel in tuatela ka gam som get jiang back in medal nga hi memal in gold medal tam nga pen khatna pan tumna khatna L merchant France in gold medal li nga hi ni na T Husky in USA in gold medal tum nga hi tumna Callaghan Australia in gold medal tum nga hi
team to gam som get sungpan gold silver bronze medal nga top 5 te khat na USA zala som la khat ni na China som get la tum na British som nga la sagi Lina Australia som li la yat nga na Japan som tum la sagi ti bangin nga chiat u hi hong tung ding August som la li ni tu ni la som ni la li 9 p.m. US Center Time hunin National Stadium Warsaw Poland gamma UEFA Super Cup 2024 Final Real Madrid FC และ Atalanta FC แต่nasatakin kisweding o hi lungdam tuni Taangkona hiza hong nei hining ZNTV ta ongpia Zomi nulapa ulanaw akwa mapel tunga lungdam ma ing ibyak pasyanin leitung mun tuam Zomi campel adyaging zowam sunga gal tai campel tunga bitna daina le lungap tordam na chupa onga sakcha ta hen ke diaming moi hin